Dikantoro tse di na le dibeke di feta pedi di tswetswe go lwela gore ke mang Kgosikgolo. Thato le tlhogile ke Kgosikgolo ya Barolombotlou le Tau mo Moganyesa fela go tlhaloganyesega gore bangwe mo gare ga lelapa la segosi ga ba itumelela go tlhongwa ga gagwe. Ba re puso e ne sa tshwanela go rebola certificate sa bogosi pele mme ba bangwe bona ba ganetsa seo. Mme baagi ke bona ba utlwalelwang ke manokonoko. Ha ke kgone go patala disk ya koloi no ke batla go dira public ke a sokola ke kgone mo tseleng ke kry ditekete. A tota a re tshwanetse gore re tle go tswalelwa dikantoro tse leng tsa rona tsa puso e re di diretseng gore e re thuse ka ditirelo. Kgwebo ya Gatuelo a Thibeng le yona e amegile. Ha o ya go rekisa dikgomo go difantising go na le lekwalo le le tshwanetse o latele ko segosing mme ha dikantoro di tswetswe morahi wa amega. Rangwanagwe Kgosi a re ba leka go rarabolola ntlhae. Bogosi ka gope ga boka ka ba tswalela morafe kantoro ya bona e tshwanna gore e bulwe mme go solofelwa e le puso e ka rarabololang mathata. So re bone gore re isa matter o ko court but on one condition a khotla e tswalwe then court ke yone e tla bona gore isa yang go dilo ko pele. Re ha khametse hela gore ke eng ha puso e ngodiega ka ke bone e bile ba itleng ba ra Kgosi ba re ha go nna le mathata a tshwanang le a batho ba ira bodipa tla hela re ba tsenye molao. Lefapha la Merero ya Segosi ga le ise ditsiboge. Itumeleng Kgajane, SABC News, Ganyesa.